Let us create an image of the Uganda that we want. You cannot give what you don't have. If we say we want to give a disciplined Uganda, let us start in the struggle. So help us give a good example, be a good ambassador, because we represent each other. We be happy, don't be sad. Even when you hear me taken to prison, don't be sad. Celebrate, because I will have gone there for a right reason. Igihe kirageze ngo tuvuge ukuri tutikanga. Perezida Museveni amaze imyaka myinshi atwizeza amahoro n'iterambere, ariko icyo yatanze ni igitugu, ubukene niho nyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Abana bacu barashimutwa, urubyiruko rwacu rurafungwa cyangwa rukicwa kubera gusa gutinyuka kuvuga ukuri. None se ni iki General Muhoozi Kainerugaba dushinja? Ese dushinja ko twanga ubutegetsi bw'igisekuru mara imyaka n'imyaka? Adushinja se ko twifuza igihugu aho buri wese afite ijambo, atari ubutegetsi buhererekanywa hagati ya se n'umuhungu? Niba kuvuga ibyo ari icyaha se, ni mu ntware mu nshinge gukunda igihugu cyanjye. Njye ndashaka kubwira Museveni ndetse na Muhoozi ko tudateze gutera ubwoba. Twashize ubwoba, twabonye uko mufunga, uko mwica, uko mushimuta, ariko nubwo byose mubikora ntabwo tuzaceceka. Internet cyangwa se internet yabereye benshi akabanduka iminsi, harimo gutuma bamenya amakuru, gukorera amafaranga ndetse n'ibindi. Muri iyi minsi hari intambara y'amagambo iri hagati y'uwitwa Bobi Wine wo mu gihugu cya Uganda ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, cyane cyane ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Abenshi tubonye aya magambo bandika turibaza duti ese baba bapiki? Uyu munsi munyemere turebere hamwe uburyo Bobi Wine wahoze ari umuhanzi yisanze aterana amagambo n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Ese ubundi uyu Bobi Wine ni muntu ki? Reka tubivugeho byose. Muri kumwe nanjye Ndayishimiye Fabrice hano kuri Mr ML TV. Bobi Wine umuhanzi, umunyepolitike ndetse n'umuvugizi w'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda rya National Unity Platform cyangwa se UNP. Amazina ye nyakuri ni Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yavuze tariki ya 12 Gashyantare 1982. Yavukiye Nkozi mu karere ka Mpigi, ari mu gihugu cya Uganda. Yamenyekanye cyane muri muzika nk'umuhanzi, amenyekana cyane mu njyana ya reggae ndetse na afrobeat, ndetse akaba n'umunyepolitike. Akaba yarashakanye n'uwitwa Barbie Kyagulanyi, bafitanye abana 4. Bobi Wine yatangiye kumenyekana nka ghetto president kubera uburyo yifashishaga umuziki mu kuvugana n'abaturage bo mu bukene ndetse n'imidugudu itagira ijambo. Bobi Wine yinjiye muri politike mu mwaka wa 2017, atorwa nk'umudepite wa Kyondongo East. Yahatanaga mu matora ya perezida wa Uganda mu mwaka wa 2021, yahatanye na Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine cyane yamenyekanye mu guharanira impinduka, demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Bobi Wine yagiye afungwa, akubaguzwa cyangwa agafatwa nabi n'inzego z'umutekano kubera imyigaragambyo cyangwa se ijambo riharanira impinduka. Bobi Wine ni intwari ya rubanda, urwanira amahoro ndetse n'ubutabera muri Uganda, ashyigikiwe n'urubyiruko ndetse n'abashaka impinduka mu gihugu. Umwe mu banyepolitike bafite izina rikomeye muri Afurika muri iki gihe. Bobi Wine uzwi cyane nka Robert Kyagulanyi Ssentamu yize amashuri atandukanye muri Uganda, kuva ku mashuri y'incuke kugeza muri kaminuza. Dore uko urugendo rw'amashuri rwagenze. Bobi Wine yize kuri Kitante Hill School i Kampala, yakomereje muri Kololo Senior Secondary School, hanyuma akarangiza muri Kitante Hill School aho yasoje amashuri yisumbuye. Bobi Wine
yaje gukomeza muri Makerere University, imwe mu makaminuza akomeye cyane mu gihugu cya Uganda, aho yize Performing Arts cyangwa se ubugeni n'imbyino. Mu mwaka wa 2016 yabonye Bachelor's Degree in Arts, Music, Dance and Drama muri Makerere University. Bobi Wine yahisemo gukoresha impano ye y'ubuhanzi mu gufasha abandi no guhindura sosiyete. Nabyo byamwinjije muri politiki. Nyuma y'imyaka myinshi ari umuhanzi uzwi cyane, abaturage ba Uganda bafata Bobi Wine mu buryo butandukanye bitewe n'icyiciro cy'imibereho, imyaka n'imyumvire ya politiki. Gusa muri rusange afatwa nk'umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu, cyane cyane mu rubyiruko. Ku rubyiruko rwinshi bamufata nk'icyitegererezo, umuvugizi w'abatagira ijambo, kandi nk'umucunguzi wa demokarasi. Ku batishoboye bo bamubona nk'uwababereye ijwi kuko yaturutse mu buzima bubi cyangwa se muri ghetto, bityo bakanamubonamo wumva ibibazo byabo, bamubonamo nk'intwari. Bamufata nk'intwari irwanya igitugu cya Perezida Museveni. Ku bashyigikiye ubutegetsi buriho bamufata nk'uwihutira kuvuga cyane, kutubaha ubuyobozi cyangwa ngo ateze imvururu. Abakuze bamwe bamubona nk'umuntu ukiri muto witarura gakondo ndetse n'indangagaciro, cyane cyane kubera uburyo avugamo ibintu adaca ku ruhande. Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuriye mu buzima bugoye kandi butoroshye bw'akababaro ndetse n'ubukene, bikaba ari nabyo byamugize uwo ari we uyu munsi. You will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's not the brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice, is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Tumule Masopu. So mukolele nabe mukolanga mumanyi ti, number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. Bobi Wine yakuriye mu muryango uciriritse cyane, aho ubuzima bwo kubona ibiribwa, imyambaro ndetse n'amashuri bwari bugoye. Nyuma yaje kwimukira mu gace ka Kamocha kari mu mujyi wa Kampala kazwiho ubukene bukabije. Umunsi umwe Bobi Wine yigeze kuvuga ati, ndi umwana wa rubanda, nzi ko ubuzima bugoye bumera. Bobi Wine yakuriye mu buzima bwo mu bukene, ariko yabukozemo akabarore, yifashisha impano ndetse n'imbaraga ze kugira ngo agere ku rwego rwo gufasha abandi. Ubuzima bwa Bobi Wine ni isomo ryo kudacika intege, ndetse niyo mpamvu akundwa n'abaturage benshi bo muri Uganda. Nteruye ngira nti, none ni gute Bobi Wine akuriye mu bukene nk'uko tumaze kubibona haruguru? Ni gute yisanze aterana amagambo n'umugabo mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba? Hari ukutumvikana gukomeye hagati ya General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya National Unity Platform cyangwa se NUP. Ibi bibazo bishingiye cyane cyane kuri politiki, imyumvire ndetse n'amarangamutima y'impande zombi. Bobi Wine aharanira impinduka, demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa buri muturage. General Muhoozi Kainerugaba nk'umusirikari ndetse n'umuhungu wa perezida ashyigikiye ubutegetsi buriho, kandi akunze kugaragara avuga ko Museveni ari ukwiye gukomeza kuyobora cyangwa se nawe ubwe akamusimbura. General Muhoozi Kainerugaba yigeze kwita Bobi Wine umuyobozi w'inyeshyamba, amushinja guteza ibibazo mu gihugu. Yatangaje ko yafunze bamwe mu bamurinda nka Eddie Mutwe, kandi yemeza ko Bobi Wine ari nyuma y'ibikorwa bibi muri Uganda. General Muhoozi Kainerugaba yagiye avuga amagambo akomeye kuri Bobi Wine ku mbuga nkoranyambaga, harimo kumusebya ndetse no kumutera ubwoba. Bobi Wine nawe yamusubije katamutinya kandi kazakomeza guharanira impinduka. General Muhoozi Kainerugaba abona Bobi Wine nk'umwanzi w'ubutegetsi ushobora guteza imvururu. Bobi Wine avuga ko ubutegetsi bwa Museveni
burimo na Muhoozi Kainerugaba butahemba abaturage kandi ko bagomba kubuvaho binyuze mu matora ndetse n'imbaraga z'amahoro. Amagambo ya Muhoozi akomeje kuvugwaho nabi n'amahanga kubera uburyo asuzugura abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bobi Wine akomeza guhabwa ijambo n'imiryango mpuzamahanga yamushyigikiye mu gihe yafungwaga, akubaguzwa cyangwa se yimwa uburenganzira. Ibibazo hagati ya Bobi Wine ndetse na General Muhoozi Kainerugaba bishingiye ku butegetsi, imyumvire ya politike ndetse n'uburenganzira bwa muntu. General Muhoozi Kainerugaba akenshi agaragaza ko Bobi Wine hari ikibazo ku mutekano, naho Bobi Wine abona Muhoozi nk'umwe mu bamira demokarasi ya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba ashinja Bobi Wine ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, naho Bobi Wine akavuga ko azaharanira impinduka binyuze mu mahoro. Amahanga yumva ibibazo bya Muhoozi Kainerugaba ndetse na Bobi Wine cyane cyane kubera impungenge ku burenganzira bwa muntu, demokarasi ndetse n'umutekano muri Uganda, dore uko amahanga bibona. Imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch, Amnesty International ndetse na United Nations ikunze kwamagana ibikorwa byo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko ibirebana na Bobi Wine ndetse n'abamushyigikiye. Basaba ko Bobi Wine ndetse na bagenzi be babona uburenganzira bwo kwivuga ndetse no gutora batabujijwe cyangwa badatotejwe. Amahanga akunda kunenga ubutegetsi bwa Perezida Museveni ndetse n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba kubera kwifata nabi ku batavuga rumwe nabo, bakavuga ko bigira ingaruka mbi ku mutekano n'iterambere rya Uganda. Basaba ko habaho ibiganiro bihamye hagati y'impande zose kugira ngo ikibazo gikemurwe mu mahoro. Ibibazo bya politiki bya Uganda bifite ingaruka ku karere k'ibiyaga bigari cyangwa se Great Lake Region, bityo amahanga ashyira imbaraga mu gukumira intambara ndetse n'amakimbirane ashobora kuvuka. Umunyarwanda yigeze kuvuga ngo mu baburana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Ese ninde wigiza nkana muri aba hagati ya General Muhoozi Kainerugaba ndetse na Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda? Ese ibibazo bya Muhoozi Kainerugaba ndetse na Bobi Wine bizaherera he? Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu. Nakoze cyane kubana natwe. General Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ubagezaho ubucukumbuzi bwihariye utasanga ahandi uretse hano kuri Mr ML TV. Bye bye. Reka duhure mu bindi biganiro. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watwandikira muri comment.